Ja sam uvjeren da Karadžić i ljudi oko njega koji su zaista učinili zločine i prouzrokovali stradanje svih naroda ovdje, apsolutno trebaju da odgovaraju pred sudom i da ne mogu da budu nikakvi nacionalni ili neki epski heroji koje treba da slavi bilo ko. Ja mislim da su to ljudi koji ne zaslužuju pažnju naroda ni bilo kakve druge priče, nego trebaju da odgovaraju za ono što su radili i da treba skloniti sve one koji su u dijelu institucija vlasti ili u bilo kom segmentu života usmjereni ka tome da naprave mit o neuhvatljivosti Karadžića i znači pretvore ga u neku eventualnu legendu. Gospodine Dodik, u intervju Radio televizije Republike Srpske vi kažete da je Karadžić kradljivac kredita. Sad ste kazali, tada ste dokazali da je čak loš književnik, da je reketaš, da nema svijesti i da je očigledno kriv i da je očigledno u ime srpskog naroda počinio zločin. Koliko vas obični svijet u Republici Srpskoj razumije i da li imate ikakvih reakcija nakon ovih intervjua? Mislim da sve više ljudi to razumije i upravo onako kako je rečeno i mislim da zaista treba shvatiti Sarajevo i svagdje u svijetu da zaista ljudi danas ne stoje iza te promašene koncepcije koje i danas je ljudima, ogromnom broju ljudi jasno da Karadžić i ta vrsta priče apsolutno ne donosi ništa dobro bilo kom čovjeku, ali da postoji jedna doza straha u kojoj se ljudi boje sile ili prisile oni koji su u ime te neke omražene koncepcije apsolutno u funkciji očuvanja Karadžića i njegovog neke priče, lika i djela, kako on to vole da kaže, ili lika ili nedjela. Od početka ne prihvatam tu nikakvu vezu Karadžić i Republika Srpska, on mora da odgovara za ratni zločin. Bilo je ljudi koji su ovdje počinili zločine i u drugim narodima i pozivali se na neke kolektivitete i u tom pogledu ja mislim da apsolutno da je neodrživa ta priča Karadžić i kažnjavanje Republike Srpske. I ne treba zaboraviti ni dimenziju da je njegova politika prouzrokovala i velika stradanje Srba na ovim prostorima. I ona je bila neodmjerena i ona je bila u funkciji stradanja i te vrste kolektiviteta. Dakle, ovdje su svi stradali. Ne možete da reći da je Karadžićeva politika bila politika koristi za srpski narod. Nije tačno. Mama, molim te.